Yama watching BM Samu Akwa Badum TV Badwam Jumadi so yada Apostle Dr. Nita Kutegwa say nim kranshansem de do so no Badwam Kasian some no obeti wo mu bi ni asantemantem mu abeto dwa se ma nkwada ne mema ye won yakayaka de no ekosro ye de honsam no ebebro na afi yakwa akohwe bambon hyehye ahodo a contractorfo won de to kwan so adehye empemu anti ne se de ahyen bobo won kunkum won wo pokuase ne mpotemu no hadwen eno no nsem bi na no pay ye de bro Adom TV Badwam Kase share live on Facebook/Adom TV Extra Go TV 119 DSTV ye 280 ko YouTube ne search Adom TV Tube kwa adomonline.com nsem ye ne nsem bebre so ewo ho medi de afia amankwa tamaklo afia ni de mientie se de nsem ni kiremu ankasa etie. Domestic Violence and Victim Support Unit, Etwaniti said of Su, ye war post ye Jumanu moon and ne war more cassa fast said ye, and Quada Mayua memoir ye woma yakayaka diano, Kosro was Santimantemu, Dofsu coordinator, was Santi, Chief Superintendent, Victoria, ye boa dakwa, one on a din semi tuja. Ye bin yakayaka dear. Sadi and Obua or Fum, and so nimbe uncle canasem. Ti nipa adwen sisu se ye wo ko bi a ye frɛ ne dofsu kan na ne ye frɛ en wadwo e wo ho a se bibi hawa wo ye oba wo ye bema wo ye akwara o se ne a wo tie bia no ba dofsu a ye betie o na emoa a wo se ye de boa wo ne akwankyere wo se ye de moa no na ye de amam yen tanfa yen sam MP abonten bebre nti sa bibi hawa na obeka ensuro se bi kokan ebia ye de koto ana obia beti debi ye wo bibia ye friend privacy and confidentiality eye yasudie se asem na wo ne ye ka no enka ye no pe entem Otwa ne nka se so obedi na asem ekotena radio so aka no nya de tiam na emom radio fo na wo se ehu se ye obinum wo ho a ni kwan se omma omo anim ba ewo emfonyini mu obia ne ba bia asem ha na opeso okoka no obu okura ne motive ne se o kama wiase nyina nte anase me kura me ma TV so da me ko no bia nte me nka se me nso me me hawa ba TV so enti ejino nipa ne so ba bia opeso okọ no enso yenso a ya dwen ne se ye pese ye boa no yenhwe se ye bebo won ho ban because obu okura ya onim ne right enti wo ba wo se mo bo ne ho ban mo obu okura wo se okata na nim because obu okura ya kwara na oman kata nani enu nyina de instead so obeboa no wa me wiase nyina trene haw eni se basa yento so na contractor for ye adwuma ya na wo mo de bambo bi hyehye tototo na kwan mu sebe ya de hye nam ho no mo no onso enho bedwo won a wonkonya nkwanhia wo kan mu na ye de ani akwakyere pokuase wo mo ayo wo mo famu dia ye food bridge sebe ya nko mo be fa so na fe wo de net nso akata baabie sebe ya wo mo entwa kwan ni mu direct nso ene wo ma to ni nyina gu baabi no wo mu twamu na ahyen bo wo mo bi wo bi pra ya ma no bofo ko ho ne ade hie di nkomo nsem ho ndi tudwa eni aban no emwa na anka me de madwin kire de a sanet no de entime mwa Ghana for ya so odin bebre enti ka omonye wo enkosi baabi a cast ni ten de ba no every say ebo to say 4 de ba 6 a car tabo ni power hapa na omu twam so ne yeso yakoka say monfo bridge na aban aboka ye na omu kasa tia yen enti yenso so emra bia ni obi sem na oni obi akoye bibia eti message say aban pekwan bi obefa so ato wo no wo ne ba dia minyi ni so bia be ombefo bridge no na dia asumdua aba for ne fawo amanfo twam o enti car bo wo mo enti se o mutum be si sa net ne ma ya ngi ye ne beje pa yo hawa ye dey e da ye so anum no because of the way a car se bo accident esi wa antina ya yo food bridge ama mo no so mo mpe eti ehia soja ban pa se soldiers for ba be gira no ma pa ne se wo mo obi obetwam bia na ya bo na chi ma no akokoro so fa food bridge ne so e ya dia mo entu no matete net no se na be ya ombenya kwan twam a mo nya kwan enfo overhead no etro mo ye enti create kuan na ekun de bia VIP kuan na ekun nimpa wa de bia everyday and then the last week you cry nipa cry ka be yam no wa ya a no cry enu na edi 1 week e wa ha
Oswafo awahwe energy green transition ya John Abdullahi Jinapo ena den samo tudwa kire mo se eda kwasi ada July bosome de to sudu emiensa de ye nkane ya ho nsam no enyina yie ni nyina ne se adwumaku a wo mo mayen from eja gas no ebre no so se ye se wo ye nsakraye e wo nyuma no emu na sansakraye na de mfaso na beba if you send from eja gas no dodo ena wo mo be ya ka ho a wo de nsemi atudwa. This Sunday ENI would turn off their valve temporarily to increase gas production to about 270 mmscf. That is good news. It means that we are stabilizing the power sector. But let me also use the opportunity, members of the press, please help us to spread this information. Osan editu jase aban no bekoso ase wone ankran dwumakuo ebeka bom na edwuma womo eye no womo etimi akọ nenim. As part of efforts to bring about overall efficiency, we are working to involve the private sector in the distribution sector. And I want to encourage Ghanaian entrepreneurs to take an active interest in this project or program so that Ghanaians can continue to own the commanding heights of the economy. We are working to expand access to electricity, and I want to thank the finance minister in particular, the hardworking Honorable Kasiel Latefosun, for his continued support. Churchuni Penny the NPP Amanyokono ye Justin Frimpong Kudria se NPP Amanyokono 19 polling stations yes one beto abanu biom de want to ne ento echna one mon central phone share mo e course Ablekuma North one susu se Ablekuma North ne the NPP NFI and obo polling station ba ko I can 19 no ho God first da Kuman 1 o se Akwafie nya 157 ema Rabna Obenya 98 dedi pefe sabane de na NPP dia. We are the new patriotic party, the elephant we shall win to save Ghana. Your best circulate some Ghana will be on 281 pieces now. You can't want them. And no, and you can't now, Boma. You can't say your candidate or deny na nekwe or we need elections no with 414 votes. At the Electoral Commission, side 19 polling stations are all can want some ground. Nina scan copies in an ye show our TV no show. Yeah, NPP, the new patriotic party. Yeah, young about to be a net, young about to be a china. Coalition the Electoral Commission said Obesia Party for NPP NEC. Not 3 polling stations now Akano. Obedia Betuja na ye na ye wie. Ni aka se ye mame akuya fie. Ano ana 2024 presidential candidate NPP Amanyoko ye kanema mpani abede ekire Dr. Mahmoud Bawumia ena wo kai na no da NEC meeting a ekoso ewi ekire amane ba beto odwa sa Akwatia mrahye bedwa ne Ernest Kumi free mu no ebo wo nyina pusade a wo mo ya adwene nyina no na ye bibie wo ho won ene party manmu biako efia kwakire abusia no de nsemi etudwa ye wo National Executive Committee meeting and the bar chairman want me the phone so na or the bechere na meeting in na say e ba ye no obi ntimi ankasa bio media minti ase me dwen a minti ase onechi no nkano majority leader of parliament uru say chairman sabun so the two bichafun enyim de say what inti na won so to anaman na wo be
na otutu sere abusuafo de anamon bia owotu bia no ene se won de hye osanso eye MPP de hye nti zawori ye bia no wama wonhum ama mbo bia onso obotum woza abo bia no botum woza abo a constitution say is chire na makwan ma bibi say sia ye transit say adikusia ye bosumi ye say ye fere na misi no so ya say fufu nyina no adawo mo bedwene ho yi mama na shebe so ati ye ko kwa Kano Danchambua district former DC the two paying for we shall win there ebusia koshia yame adom ochina wo wenchi osande na skumi oyezeshi nti so your dishes are no or there amambre kwando no we shia na no mom bia na de gina bia o de wesi no wetum wesi Yabekwaso na ye wo Ernest Kumi ene wato na nanom nsie do no ye kwana bato mpesua so ya Akwatia wo poyemantam mu a adehye ye wo ho kire so wo mra hye bedani ne de wabre ansampo no mbeto aba parliamentary candidate ene wo to aba no wie ye mu NDC fo ne MPP de won aye no omodwen ho aya na wo mo rehu pi ene de asase no de ensema wo de tudwa eni na me de me say me ni obi an ya bato bi abiem so that be register ba me fa me voters a ja kokoto aba de nye omo pe na omo nsaka no onye yiyimu peni ba obeje no akola ba obeje no ene na nke enya nipa kese wo ye mpatem anu no ene omo so omo mpa ana omo so mu hia me ofa no ene me ni obi an ya bato bi abiem so na kokosa lie ebi ko soldier ebi ko police ebi ko nursing say we have no kasa na ohwe people so o ma di me na me di constitution executive free ye na di nkofo di ba o man kan enam ne so a o mo be pe ba bi akọ bra ni nyina ayende enam de ntia o ha bla ha ye ni enim na nkofo se say Akwatia influence de eni kuremi say bonchi na say itimidi fo na be di so no mbo bokro na to agudi a abato na se edit form the see the abato to form say abato na kata onipa ba wan diwa if say ye ne ekona ano di man edipa da bo wanchi no ana wanchi na yin bi ase wonu aba na se oba bo wanchi na se nti ma mo be school aso mo pesa ayi no ye say nka na owu na enkona na abarotie it's a ma yankasi down ye ni happy or yankasi abna bom Yemfri ho na yemonwura yensam foforo mo na University of Ghana tewufo se wo mu de ni strike said ye KNUST TUGH no e wo strike no na UG eyete wo ndwentre ni Benjamin Nkumansa ene Adom kase ene di nkomwe misconception na say ni ayekre so that ebe hu bebi a omo strike no mo ni strike since you know there, two of TUC, we are not on strike. We are still working. Also, by University of Ghana, is also workers will be a year because you need strike. I don't know. It will be only the Oshe Ken Westy and Branima. Yes, a rep from Teachers Educational Workers Union, one person from Teachers Educational Workers Union, one person from Tertiary Education Workers Union. Penina Sanda de say eto TUGH for one more coming from a fear upon mo anymore say. If the mom say, I am Brassam, to Musum Branham Fading, or Monfa, some person bar, baby. But to quant strike in the end of the M woman. But Mekrano, Hamika because Labor Commission, you are there for making sure say, a Trebia and Nimbremon, Macasov, a 12 and Nimbrem, because Wakano. I have 13 salary, but what Timmy, I have 13 no matter crowd, I have 13 free. The only thing is open so got na cancer, na it's debut. Na heading. It's me no ham kakra say, Selano, Labor Commission form Bemo, Anna. University now, I know man crazy crown, almost on me, but you will be say, and church on Bim, but Yeah, no so na Adom TV Badwam kase no yemfansi ha yeda se emrani adaje a odema ye medi afia amankwa tamaklo oda wo maye wo de bonkrata no ne Adom online stories no ye basisi ye de atoso